Izo ni imbaraga z'umuriro zirimo ziratwika amashyamba yo mu Bufaransa ndetse no muri Espagne. Uyu umaze ku munsi wa karindwi muri Espagne ndetse no mu Bufaransa hari inkongi y'umuriro iteye ubwoba. Indege zirimo zirazimya ijoro n'amanywa, gusa umuriro ntabwo ugabanyuka habe na gatoya. Kuri uyu munsi leta tariki 30 indege zaramukiye mu mirimo yo kuzimya inkongi y'umuriro kugira ngo barebe yuko hari icyahinduka, ariko umuriro ufite imbaraga zidasanzwe. Ibi byatunguye isi yose muri rusange dore ko yikanze. Gusa hagati aho ngaho hari birimo biratuma iyi nkongi yiyongera umunsi ku munsi ndetse ijoro ku rindi cyangwa se amanywa ku yandi. Ese ni igiki kiri gutuma ino nkongi y'umuriro yiyongera? Ngiye kubivumuzi n'imizingo byose mbikubwire nta na kimwe nsize inyuma. Rero abaye ari bwo bwa mbere wakisanga kuri YouTube channel, ndagusaba gukanda aho hasi handitse ijambo subscribe ndetse ugafungura n'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Nge ndi Shema, hano ni kuri Shema Info. Muhawe ikaze mu kiganiro ndetse no mu cyegeranyo Kigali. Mureke dutangire, gusa munyemerere duhere mu burengerazuba bw'amajyepfo y'Ubufaransa. Aha niho hari intara bita Gironde, ariyo yazahajwe n'umuriro munini cyane, dore yuko Ubufaransa bwose muri rusange bumaze guhisha hegitare zigera ku bihumbi 122 byose, ariko ahangaha mu gice cya Gironde cyonyine kimaze guhisha hegitare zisaga ibihumbi 48 byose ariho honyine. Ibi byumvikana neza yuko mu ijoro ryatambutse ry'itariki 29 hiyongereyeho hafi hegitare 8 mu bushye. Hari ikigo cy'ubushakashatsi kirimo kirapdatinga buri hegitari yose yiyongereye mu gushya. Icyo nicyo kigo bita Business Insider cyangwa se EFE Noticias gikorera mu gihugu cy'Ubufaransa. Namwe mwagiho mukirebera mu makuru dukesha ikinyamakuru 24 Fox cyo mu Bufaransa. Cyamaze gutangaza yuko mu masaha 28 yonyine atambutse hiyongereyeho hegitare zigeze ku 8 mu masaha 28 yonyine mu bushye. Gusa hakaba ari n'ahamaze kuzimywa. Bana nanjye wimenyere byose mu biri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa cyerekeye iyi nkongi y'umuriro. Ese ni igiki kiri gutuma iyi nkongi y'umuriro yiyongera? Bana nanjye muri iyi video kugeza irangiye byose ubimenye. Dore ibyatangajwe byamaze gukonfirma neza yuko biri gutuma iyi nkongi y'umuriro yiyongera umunsi ku munsi. Icyambere kiri gutuma iyi nkongi yiyongera umunsi ku munsi mu bushyuhe buri hejuru, dore yuko bamaze kugera muri dogere zisaga 41. Kugira ngo wumve neza agaciro ka dogere 41, amazi yabize yonyine yaseruye abafite dogere 100. Urumva barabura dogere 9 zonyine kugira ngo bagwe muri kimwe cya kabiri cy'amazi yatogose. Kandi ibigo bya meteo mu Bufaransa byamaze gutangaza yuko izi dogere zishobora kwiyongera zikagera kuri 45 zose. Ubushyuhe buri muri kimwe kiri kongera iyi nkongi y'umuriro. Gusa ntago ari ubushyuhe bwonyine, kubera yuko hari kuzamo n'umuyaga ukabije, akaba ari nawo urimo urakwirakwiza umuriro mwinshi cyane, kubera ko umuyaga urimo urahuha ugafatisha ahantu henshi cyane icyarimwe. Ubu tuvugana abaturage benshi cyane batangiye guhungira mu biyaga biri hafi, barimo bariyirirwa mu mazi kubera ubushyuhe bukabije, ntawe ushobora kuryama ku manywa. Kuri uyu munsi rero ibikorwa byo kuzimya indege zabukereye, zaramutse zirimo zirazimya bimwe bikomeye. Indege za rutura mu kuzimya inkongi z'imiriro zaramutse ziri muri aka kazi ko kuzimya iyi nkongi y'umuriro, gusa nta hakatazima. Ubu ngubu tuvugana hari ibice bimwe byamaze kuzimyamo inkongi y'umuriro burundu. Gusa nubwo ibyo bice inkongi y'umuriro yamaze kuvamo burundu, ntago ari icyizere cy'ejo hazaza, dore yuko abayobozi bakora mu mashami atandukanye ashinzwe ibijyanye n'ikirere bari gutangaza yuko ubu bushyuhe bushobora kuza kwiyongera, n'ahandi hamaze kuzimywa hakongera hagafata bundi bushyashya. Urumva neza yuko nta cyizere gihari 100% kirimo kirakonfirma yuko iyi nkongi y'umuriro ishobora kuzimira burundu. Gusa tukiri aho ngaho aho byabereye agaterera nzamba, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bamaze gukurwa mu byabo, nta bakiri gutura mu nzu bari batuyemo mu buryo bw'umutekano wabo. Kuri ubu ngubu abaturage bamaze kubarurwa, bamaze gukurwa mu byabo. Ngiye kubakubwira bose hamwe, nta n'umwe nsize inyuma. Kuri ubu ngubu ikigo Business Insider cyamaze gutangaza yuko abamaze kugera ku bihumbi 300 byose byamaze gukurwa mu byabo ku itariki 30.
Ahangaha byumvikane neza, ejo ku itariki 29 hari abantu ibihumbi 220 byonyine byamaze gukurwa mu byabo. Ku ijoro rimwe gusa hiyongereyeho ibihumbi bisaga 80 byamaze kwimurwa mu nzu zabyo kubera umutekano wabo mu kubarinda iyi nkongi y'umuriro irimo irafata ibice byinshi cyane. Ngaho da ntago byoroshye habe na gatoya mu gihugu cy'Ubufaransa, urumva yuko baremerewe. Gusa aho bigubera agaterera nzamba bigateza umwiryane mu baturage. Nuko ibigo bishinzwe ibijyanye n'ikirere bitarimo biratanga icyizere, dore yuko barimo baravuga yuko ubu bushyuhe mu minsi iri imbere bushobora kwiyongera bukagera kuri degree 45 zose. Gusa reka imbago zacu twe kuzihinira mu Bufaransa gusa, reka dutaruke gatoya twegereze no muri Espagne turebe uko byifashe, dore ko n'abanya Espagne nabo ntago borohewe habe na gatoya. Turebye ku nyamakuru bitandukanye bikorera hano mu gihugu cya Espagne byamaze gutangaza neza yuko hectare zisaga ibihumbi 72 zose zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Noneho igihambaye kandi kikaba kinakomeye cyane hano muri Espagne ni iki ngiki. Muri Espagne ho birimo birarenga imbibi mu buryo bukabije, umuriro ukaza neza ugatatira mu gace bita Madrid region, na agace kegereye umujyi neza. Ahangaha inkongi yatangiye kwagera inahibasira mu buryo bukabije. Ibigo byo muri Espagne byamaze gutangaza neza yuko abaturage basaga ibihumbi 86 byose byamaze gukurwa mu byabo. Uduce tumwe mu duce tw'abazungu bakunda kwiturira hafi y'amashyamba ubu ngubu bamaze kwimurwa begerezwa hagana kure mu mujyi. Urumva yuko Espagne nayo ntago yorohewe muri ibi bihe irimo. Rero niba ugeze kuri uyu munota reka ngusabe gukora subscribe, ukanda like ndetse no kwandika comment nk'igitekerezo cya video twagukoreraho ubutaha. Hano ni kuri channel ya documentaire n'ibyegeranyo mu Rwanda. Byumvikana neza yuko ntidukora ku makuru agezweho gusa, ahubwo dukora no kuri documentaire z'ibintu byabaye bitangaje kera. Indege zo mu Bufaransa zirimo zirazimya ubutitsa, reka dutegereze turebe ko hari icyo Nyagasani yakora. Nge mwabanye muri iki kiganiro ni Shema, hano ni kuri Shema Info. Naho utaha.